Kardom Nilithare Krishna Kantokro Aprang si Malong News Arnikangsam Abirta kelang raduan phan Kardom nang pajeriklo Kardom Tangte Pini Arnikangsam Abirta Birta the piar jeksina Nilibahawar number along MSC election of Harman APHLC atum mekangni Keng hoidu apia ron repen ke jora tumpan dilai rai kom sakia tumpen kenepon. Pere memea kiso longbang dhonsing timung kiso kecelang jepan kerap kecohan. MSC election nang tibok hello. Laswajok APHLC song tum nilip constituency ke parlo number har phangchua rong along mekang nipon jasemet kibang JMC kang wai mate election along ajara bidi ben sitame APHLC chipahe RJ phansi KASC ke chari long je phan kachising meka puthak ke than chimum pedopon pusini to phrang ke pen betanam phale labang some along alhi sar puaman pen APHLC maipu JI kathar chitong dun lasomsi tiripi pen rajastiso kursing timung Rita Kram Sapia tumta cetong dun. Lapen niliba constituency along ajada bidi penon APHLC aphan ke pahai je phan si jisik pon lopusi me along rat pen lam the chepaklang pon nilipen Amir Sonterang report Malong News. Kan da patai si nili Dr. Warang Bong miti nang dolo nili 24 plus along ke dohut lapen non abang ke munit tumen cing kilong le sidha pulapu Jepang nu from ke cing kilong le det lang po lang litu chu chini ne det amasi BJP phan vote pi dun rong lo hai amahala long recap ka cho jor ke rap dun thu rong lo jo vote ki pi pen jok si la sini tumpi ni na than lo la council election non ke do po la ke jong si BJP congress tum pe hai thu rong lo te la ke hala long recap kacho jor ke kachi kroi dun pu ang thek si chepe klang dun rong po la si long recap kacho jor ke li che kroi dun ang ni la pot la si national party atum BJP congress tum han thu ke la ke asap ta pinang ne lo ni tum APHLC atum ke la hello inglong arat atum phan an ni tum lang vek gi la pen la adivasi atum ta alang litum ta duk pik la tum ta tribal pina po se alang litum han ta lang ponji pun lo ni tum mata lapen itum six schedule ateng pen constitution ateng men si daklem vek po eklem ji anta lapen voter list kaselam election kape do alota nitum election hailo te election hai heti ke claim long ledet ke election hailo te claim po lapen ke itum ke atum phan karbi le inglong arat atum phan ke itum rai vek po lahelo kape klang le tunge ason kapre ke nitum ke non ma ke than un detail ke rong so da buji jade ji kon se claim yi ma ke ita na pe hai lo te tu claim po ke thek lor pini yarni ni tum ladak number hawara long nilip constituency long ki wangke ladak inglong khai do an sedami ladak karbi kuki nagareng ma mizu paite boro ang ton pen ilitum ning sinang po lapen ilitum kachisong abang ilitum chisong pamenang po athema ladak ilitum along rilong pat example kajironga Penchinglok, Singhasan Penchinglok, long nit hawar an ladak, long ri kacho Georgia Pansinon, Birta, Arlo Ardopen, Arjudun long. Lasi ilituma panke, long ri long pat kacho Georgia Pansi, Pinyarni, KNLF, KPLT, UPDS, Kaduka Wepan, Pini, alak Pini, Asuri, alak Pini ki Rodlo, Lapenke, Droma Lam Penchinglok, Kaduka We, Inglong Kai Pan, ilituma 6 schedule, areas itum Kangbulo, Pulasi, Pinyarni Ladake, 6 schedule, Pangtang Nangzi, Lapen emitang long ri long pat, ilitum, arise do itum kachilong na justice. Aras ititum jesong nang zip kusi ititum aphan Dr. Bhimrao Ambedkar sitami ithanlo alang itum han ithanlo educate agitate and organize mithang ka Charlie pen ititum rat phan cherok to mai pedopit nangi lapenan first tami ititum organize rong so rada so inglong so kuki naga reng ma mizu paite adivasi kadoga we khais tami itum ning sido nangji la organize pik nangji rong atok rong anuans tami rat phan than nang pik nangji mithang long ri long pat kila dake majok tanang dodun long le inglong khai an sido long chaji what ta jog long chaji lapen ke litum election ta thorlong chaji la son si litum arondo
bangso aron ke litumpan Dr. Bhimrao Ambedkar itumhan ithan pithiplo JJM Nichols Roy ka ithan phiplo ta silitum anutins ta phere nang ne anutins ta mi itum mithang jakong itum jahang nang lapen itum do or die itum hook or crook itum chisong nang si piniar ni pilo Dr. Tuliram Rong hang kwamen ka chilong piniar alangli 10,434 square kilometer long le chet ta keng sang phan pi pe pon bukaning je pen pini alam pen pini practical bang alangli chojorder da posi pini arlo song nuhan tangka kiron alam lahay do tanglo da si ilitum anutins tami risu ukorjang samar sarpi markat to kawis tami tum chisong lo nak lapen wang lo nak lahen lo jang mi poni pai krehiniani dilayalong ihum Manipur pen kewang bom MN01 AG 6829 agari raikom saikya tum kiri ka kuru kahut John Pho keng hoidua pinne ponlong no pisinito pherang kepen bertanang pale labang so hut banghinia munit raikom saikya rideng chingnang pon cheklo kene ponlong api raikom saikya tumpen ingnam raikom saikya tumaphan mate forest asai kamat tumaphan birta pisi keng hoidua pi hodai pon no pisinito pherang kepen bertanang pale dilai pen vai songkro report Malong news আমাৰ যেটো নৈমিত্তিক মানে চেকিং থাকে এই চেকিঙত আমাৰ ডিউটি পাৰ্টিয়ে এখন ইকো ভান মণিপুৰ দিশৰ পৰা মানে আহি থকা অৱস্থাত মণিপুৰ ৰেল ষ্টেচন এই ভানখন ৰখাই সিগনেল দিয়ে আৰু সিগনেল দিয়াৰ পিছত ড্ৰাইভাৰজনে কাৰ্ডখন উলিয়াই এই আপোনাৰ ফৌজৰ মানুহ বুলি কয় কিন্তু তথাপিও ক'লে চেক কৰিব লাগিব আপুনি অকমান আমাক সময় দিব লাগিব চেক কৰিম গাড়ীখন চেক কৰাত তাৰ পিছত এই ভানখনৰ ভিতৰৰ পৰা ৫টাকৈ চিম্পাঞ্জি উদ্ধাৰ কৰিবলৈ আমাৰ সক্ষম হয় এনে স্যার এইটো মানে আপোনালোকৰ তদন্তত মানে এইটো কি মানে এইটো কিবা চক্ৰ বুলি গম পায় নেকি এইটো হেৰি বন্যপ্ৰাণী কিবা এইটো তেনেকুৱা ধৰণে আমাৰ এতিয়া আমি ক'ব নোৱাৰোঁ এতিয়াও আমাৰ তদন্ত চলি আছে আৰু ইতিমধ্যে এইটো বস্তু আমি ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ গতিকে আমি ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানুহ আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছেহি আমি তেওঁলোকক হেণ্ড অভাৰ কৰিম সেইটোৱে বৰ্তমান জুলাই পুলিচে আমাক ফোনত কৈছে তেতিয়া ইতিমধ্যে আমি আহি পালোহি এতিয়া আমি আমাক হেণ্ড অভাৰ দিলে এতিয়া মাঞ্জাৰেঞ্চ আমি লৈ আছোঁ ইমানতে ক'ব পাৰিছোঁ मणिपुर कहाँ ले जाएगा गुवाहाटी किसको देना था मेरा दोस्त का नाम तो जाता नहीं है वो मेरा बीमार है ना बोले इंजरी है थोड़ा पहला तो 2006 से इधर तो ट्रीटमेंट किया है अच्छा ये लाया कहाँ से मणिपुर से लेके कहाँ जा रहा था गुवाहाटी से आप क्या फौज का आदमी हो हाँ कौन सा फौज IRB का IRB कौन सा कितना नंबर IRB थार IRB कौन सा स्टेट कौन सा स्टेट का IRB है मणिपुर तो ये तो वाइल्ड एनिमल है ये सब तो जंगल में रहने वाला चीज़ है आप गाड़ी में लेके घूम रहा है कागज़ है नहीं है कागज इसका कागज़ होना तो ज़रूरी भी नहीं आप कागज़ मिलेगा कहाँ से ये सब का तो कागज़ नहीं मिलेगा ना वो पता नहीं सर वो पहला तो है ना ये आपने पकड़ा है ना दूसरा ने मेरा पकड़ा है आपने पकड़ा हाँ कहाँ से पकड़ के लाया मणिपुर से नहीं कौन सा जंग kiduk da datum ke komarne kisu dokok lote ke matha ang onjang toy si pirthing ting dun ko kason ben athe tangka maha matha plodra chelang aling ke mesana dim ke ponjawar sayave lason si manja dong thebang bonglong timung arong asar dhonsing timung ta kedam tang ningkan isi su se aprang pen ke prek jaga kisu kelong no jok ahem tun ke klolin ason ben ingting sang sinang manlo kecheng malom penang an dipu medical college hospital along ta awar saike do an chelang porno bonta kemi ang thek asap ta besi Guwahati arong supi pachepon toilo bonta kiduk parpik ahem an e om ta ke cholong bor ia hem tun lasona kisung ke phojok ahem tun amachi mekri meklang alang roi sinang mandelo lasi ajara bidi pen sita kesu kachelang je phankar biang long autonomous council hin pen mate CEM Dr. Tuliram Ronghang ahin pen rabdun vek thapusi ahem asora tumpen kachuning rea Abirta nang pale manjapen Indrojit Teron report Malong news exact था कि से पौने दिखो के पल्लो
Kene mondia telang olah nang je cikireng punya punya dia lo. Dibuat je hap tepan lo. Dia kuliah tepan lo. Nang hem ji bikak lo. Punya dia lo. Mondia talong nang samalang ela hem telang olah punya dia lo. Nampak Guwahati siang pakai pontoi lah puluh bang. Guwahati siang macam pon itoi lah. Non mangke kiso silang ye pan. Kiso silang. Akoro dah be. Kiso silang ye pan akoro dah be. Jalan kisah ho. Nang tu nimbi itlo. Tah ya tala. Ake hai doktor tuliram longhang sar pan nang le tumpi ma chuning region bela. Sarhan pilo chuning rin po tuliram longhang sar pan. Ang para vek nang ma. Parap igwek nang ka igwek thap lo kisah.